Aido na inoko na rin mga ragaw dimis kanod pitoan. Nagi ko na mga idea na di mi kurmat sa giyang kaiya si putri pakasigi na gusi Princess Suhera na sampor na kaya kainina Prinsesa Asima. Na di mata benar kung nakiini ni Prinsesa Asima nagus ka Suhera nawad mana di mi maswat tinding sa giyang kaya mga edidan nagiti mapamang ni Amerikanwa maaf sa katay na pamamakin ganyo sa bani kun na itetang kay sa sodisa wassalam. Kabuola wa betun ay nora ike ginawa ape akatu matayan sige aduh kong kaduratan kata corona kita soni gering adi perkara genatan kami rono tasagel sana saya mentok apa prinsesa Asima api akan bukukan agi nawako
warasai sesuairan asal dengka pikiran dari ini buna kong kadenan serong kenang aduh mau deko mampu babas kabu igedung saranunan imad kelasoram beyung apa teripa kasih ya tamana saranunan kuruna pegentangan apa resista siman adi mata idean aku sokapanganunan iperisi sesuairan agina nama sobein yang sarana mata idean nama depan abirina isan buka sopantonan arom beona deniang apa teripa kasih nama regena aku mirwe ya sangkaya ide gak betare bematau na prinsesa siman wana deuna mideran nata roto peniaran saudi kangi naim sare buna saya denang kadie kano maranun sapa mayo bika